apa ngewangenge ku Tesalonika. Na ia Paul si bawa Silas napataruni jokana lalokui kota Amfipolis si bawa Apolonia. Gangkana letu ni ku Tesalonika. Kuro kotae engka bola sompana to Israel. Jadi tama ni Paul kuro bola sompange ria sosabae pada ya biasa na pegau. Telu ya sosaba si tapi na ewa sipak bicara tawi kuro pasalena lisekna kitae. Napak guruangi poli ku kitae makada yero almase mailo panaula yolo anda sarasange napa yuno ya kia tuoi paimang. Maka datoi Paul na bisa ya pureu caritanga ko ya naro almase. Karena sere are tau kuro matepe na macueni ku Paul si bawa Silas. Kole na yero to matepe mai gatoto Yunani ia metawe ku puange. Maku toro makundre ya kitange. Ya kia mangempuru ni to Israel mite yero kajajange. Jadi pada pungan ni sere are to betah ya tulengke ku pasae napa maparecu ku kotae. Na pada jokatoni kepungi bolana Yason. Ia naritu bola nonroye Paul si bawa Silas. Napa tamak pasa melo pasu yero to duai pole kuro napa na pangolo ku to megae. Ia kena sabak dei gaga na runtu yero suroe. Jadi Yason na nasrenrengeng si bawa sere are sila suruh setepere lainge napa na pangolo ku to maparentana kotae. Para gora ni makada tau ya tuli lele maparecu ku sininna linoe angkatoni mak dapi ku menye na yaso paperumai. Newai parentana kaisar na sabak makadai engka rulainge ya naritu isa. Na ingkalingana to mai gae si bato maparentana kota yero adae si parukani. Na inapa idenda ni yaso si bawa sila suruh setepernge ya lenge kuro to maparentae. Na purana na waja pada ya pesani. Paul si bawa Silas ku Berea. Ya matorwanie isuro ni gati Paul si bawa Silas ku sila suruh setepernge salawi kuro kotae na joka ku Berea. Letu na kuro joka si yero duai suroe ku bola sompana to Israel. Yero to Israel ku Berea lebih makasing yang pena na iya to Israel ku Tesalonika. Na sabak marenui mengkalingai aradana puang Allah Ta'ala. Si bawa sesuai nak guru kitae melo misengi makada to ngamuaga yaro. Yanaro pasa barna mega ni to matepe kuro. Na mega to Yunani kolena si bawa makundrai ya yakitange. Ya kia watuna neng kelinga to Israel ku Tesalonika makada na palabangi Paul aradana puang Allah Ta'ala ku Berea. Pada joka ni kuro pangaruwi tawe kwa mengi maparicutoi. Jadi yaro sila suruh setepernge ku Berea. Na suruh ni Paul joka gati masalah ku iritasi ya kia Silas si bawa Timotius mon rumupi ku Berea. Angkana sere are tau silaungangi Paul makapala letu ku Athena. Letu na kuro nasalani Paul napa pada lesu pemeng. Napa letu katoi Silas si bawa Timotius pasen na Paul. Kwa mengina joka gati mewe si runtu kuro. Paul ku Athena. Watuna matenga nataja Silas si bawa Timotius ku Athena. Masusani papena dina Paul mita yero kotae. Na sabak megalade barahalana. Angkato bola sompana to Israel kuro kotae. Jadi joka ni Paul mewa sifat bicara to Israel kuro. Makutoro bangsa lainge ya metawai ku puang Allah Ta'ala. Na sesuatu joka mewa sifat bicara tawe ku pasae. Watuna na palabanga Paul pasalana na bisa si bawa ipatona pe matomate. Ipangewangi ni kutomacana kalompo ya senge ipikuros si bawa stoa. Angkana makada agato napak guru ya tawe mega baca bawam mi melo mi asem maca. Angkato makada ya tawe samanna dewatana bangsa lainge napalabangang. Nena panatiwi ni Paul lokaku Areopagus. Ia naritu onronga depungenna to macae. Napa ipuda makada. Wadi moga irise ya tu agu rumah barue ia mo paletu Na sabak yero mo pawe anu makalalaing. Na de panang kayeng kalingai. Jadi melo ki misengi aga batuanna. Yami bawang na pegau to Atenae si bawa to pole-pole ya monreku kotero. Ya naritu tulina pasilolongemi si bawa neng kalingai anu ya po mabarue. Jadi tatoni Paul kiolona sidang Areopagus napa makada. Sininna to Atenae.
Wita ri lalo sinina pasalenge maka dapat gamalade ko. Nasabak waktuku joko-joko ku kotamu, sibawa wita onrong akro bangemu, engkato kuro wita yang ke okina makada, onrong asompang loka ku dewata ya de enerisen. Narima kuana naro yaro musompai, ya kede misengi, ya naro melo wapak disenga kuiko. Yaro puang Allah Ta'ala ya panca jengi linoi sibawa lisekna, alena na kuasa bilangi sibawa linoi. Jadi tete ni makada de na unro kilalana bola sompa ya nek bueto linoi. Sibawa de to na perlu itulu kuto linoi. Nasaba alena asalena atuonge, makutoro nyawai sibawa sinina yang ke kulinoi. Na pole kuse dia tahu na pancaji wisinina bangsai. Kwa mengina liseki wilinoi. Alena to patan tunggangi pakasasenna tanaya onro ye tungke bangsa, makutoro watu aparentangenna. Akatana puange kwa mengi isapai na tanah podo ilolongengi. Namun si tongna dena mabela puang Allah Ta'ala pole kuidi maneng. Nasaba tonga ya na pawetawe makada, alena na ola na diki tuo. Kedo si bangka kulinoi. Pada ya pure na pau sere are to macamu makada, anak na manaki puang Allah Ta'ala. Narima kuana naro nasaba anak naki puang Allah Ta'ala, dewa dingi pada patung ya nek bueto linoi pole kula wenge perae yare gabatue nole amacangenna. Yari olo ya pasangi to linoi ku puang Allah Ta'ala pada mole lalena. Nasaba pada demeto ne sengi lale ya to ngenge. Ya kia maka kuange na surumanang itoba. Nasaba pura ni napatan tu set deso melo madeleki wito linoi. Na delek matu batena. Ya naritu nole set ditau ya purai na pile. Na pura ni napita buti sini na tawe pasalena ya roto purai na pile. Nasaba na pote pemeng poleku amatenge. Watuna neng kalinga tawe pasalangi potona pema tomate ya na palatu Paul. Engkana cawe-cawewi ya ki angkato makada melo mupi meng kalinga pemeng ya tu bicara. Nena pamade ni Paul polekuro. Ya ki angkato sere are to macue ko alena siba matepe kuna bisa. Pada padana Dionysius. Ya naritu salah sedina anggotana sidang Areopagus. Sibawa sedi makundrai yaset Damaris nang kamupa lainge.